U dubinama kosmosa, tamo gdje se zvezde rađaju i umiru u vatrenim spektaklima, vrebaju čudovišta koja prkose našem poimanju fizike. To nisu crne rupe, čija gravitacija guta čak i svetlost. Niti su to pulsari, pravilni kosmički svetionici. Ovo je nešto drugačije. Nešto ekstremnije. Zamislite objekat toliko moćan da bi njegovo magnetno polje moglo da izbriše podatke sa svake kreditne kartice i hard diska na Zemlji. Čak i da se nalazi na pola puta do Meseca, sila toliko jaka da bi na atomskom nivou iskrivila samu strukturu vašeg tela, pretvarajući vas u paru pre nego što biste ishvatili šta se dešava. Ovo nije domen naučne fantastike. Ovo je realnost najmagnetičnijih objekata u poznatom univerzumu. Objekat koji stvara magnetna polja jača od milijardu Tesla. Da stavimo to u perspektivu, najjači magnet koji je čovjek ikada stvorio jedva dostiže nekoliko desetina Tesla. Magnetno polje ove zvezde je stotinama biliona puta jače od Zemljinog. Rođeni iz samrtnog robca zvezda mnogo masivnijih od našeg Sunca, ovi objekti su sabijeni ostaci zvezdanog jezgra. Materija toliko gusta da bi kašičica te supstance na Zemlji težila više od milijardu tona. Ali njihova gustina nije ono što ih čini najstrašnijim. Njihova moć leži u njihovom magnetizmu. Njihova kora, sačinjena od gvožđa, puca i trese se pod nezamislivim stresom sopstvenog magnetnog polja, izazivajući zvezdotrese koji potresaju čitav objekat. Ovi potresi oslobađaju eksplozije energije koje zasenjuju galaksije. U samo jednoj sekundi, jedan takav bljesak može da oslobodi više energije nego što će naše Sunce proizvesti za 100.000 godina. Jedan takav događaj zabeležen 2004. godine pogodio je Zemljinu atmosferu sa udaljenosti od 50.000 svetlosnih godina, izazivajući merljive poremećaje u našoj ionosferi. Bili smo svedoci besa zvezde sa druge strane Mlečnog puta. Astronomi danas veruju da su upravo ovi objekti izvor nekih od najmisterioznijih signala u kosmosu, brzih radioimpulsa ili FRB-ova. Milisekundni rafali energije koji putuju milijardama svetlosnih godina, noseći potpis svog nasilnog roditelja. Kako nastaju? Kako funkcionišu njihova neverovatna magnetna polja? I šta bi se dogodilo da se jedan od njih nalazi u našem kosmičkom komšiluku? Pridružite nam se na putovanju do granica poznate fizike, dok istražujemo najekstremnije objekte u univerzumu. Ovo je priča o magnetaru. U dubinama kosmosa, gdje se rađaju i umiru zvezdani divovi, započinje priča o najmoćnijim magnetima u univerzumu. Sve počinje sa zvezdom, koja je predodređena za spektakularan kraj. Ne bilo koja zvezda, već masivni plavi superđin, barem 20 do 30 puta masivniji od našeg Sunca. Tokom miliona godina, ova zvezda je sagorevala svoje gorivo, stvarajući sve teže elemente u svom jezgru, od vodonika do gvožđa. Ali gvožđe je posljednja stanica. Fuzija gvožđa ne oslobađa energiju, već je troši, i time se potpisuje smrtna presuda zvezdi. Gravitaciona sila, do tada u ravnoteži sa pritiskom zračenja, konačno pobeđuje. U deliću sekunde zvezdano jezgro se urušava pod sopstvenom ogromnom težinom. Spolni slojevi zvezde padaju ka centru brzinom koja dostiže četvrtinu brzine svetlosti. Sudaraju se sa nevjerovatno gustim jezgrom i odbijaju se u jednoj od najsilovitijih eksplozija koje kosmos poznaje. Supernovi. Ovaj kataklizmični događaj na kratko zaseni sjaj čitave galaksije, rasipajući teške elemente, seme budućih zvezda i planeta, po međuzvezdanom prostoru. Sudbina onoga što ostaje u centru ove kosmičke buktinje zavisi od mase prvobitnog jezgra. Da je jezgro bilo još masivnije, njegova gravitacija bi bila nezaustavljiva, sabijajući ga u tačku beskonačne gustine, crnu rupu. Sedle-Broll-Shot Group, use max available. Ali u ovom slučaju, sudbina je drugačija. Jezgro nije dovoljno masivno da postane crna rupa, ali je previše masivno da bi postalo beli patuljak. Umjesto toga, kolaps se zaustavlja na subatomskom nivou. Nezamisliv pritisak sabija protone i elektrone zajedno, formirajući neutrone. Čitava masa jezgra, veća od mase našeg Sunca, biva sabijena u sferu prečnika od samo 20 km. Gustina je tolika da bi kašičica materijala sa ove zvezde težila milijarde tona. Rađa se neutronska zvezda, egzotični objekat na samoj granici poznate fizike. Ali ovo nije kraj priče. Za otprilike 1 od 10 ovakvih zvezda proces stvaranja poprima još ekstremniji tok. Ključ leži u 2 faktora, rotaciji i konvekciji. Protoneutronska zvezda, tek rođena iz haosa supernove, rotira neverovatnom brzinom, stotinama puta u sekundi, čuvajući ugaoni moment svoje masivne preteče.
Istovremeno, njena unutrašnjost ključa poput uzavrelog kotla. Ova kombinacija ekstremno brze rotacije i turbulentnog kretanja superprovodljive plazme unutar zvezde pokreće moćan dinamo efekat. Slično dinamu na biciklu koji pretvara kretanje u električnu energiju, ovaj kosmički motor, poznat kao alfa omega dinamo, počinje da pojačava magnetno polje zvezde do nezamislivih nivoa. U prvih 10 sekundi života neutronske zvezde, njeno magnetno polje raste eksponencijalno, dostižući snagu od 1000 biliona puta jaču od zemljinog i stotinama puta jaču od polja obične neutronske zvezde, pulsara. Linije magnetnog polja postaju toliko guste i moćne da deformišu samu površinu zvezde. U tom trenutku neutronska zvezda prestaje da bude obična. Transformisala se u nešto mnogo ređe i opasnije. Tada nastaje magnetar. Magnetar ima najjače magnetno polje u svemiru. Ova izjava je jako jednostavna, jedva da može da dočara silu o kojoj govorimo. Da bismo stekli predstavu, uporedimo ga. Magnet na vašem frižideru ima jačinu od oko 50 gausa. Snažan neodimijumski magnet dostiže nekoliko hiljada. Najjači magneti stvoreni u laboratorijama na Zemlji, koji zahtevaju ogromne količine energije, dostižu milione gausa. Magnetno polje našeg Sunca je relativno slabo, dok tipična neutronska zvezda, ili pulsar, već posjeduje zapanjujuće polje od trilion gausa. Ali magnetar, on prevazilazi sve to. Njegovo polje se meri u kvadrilionima gausa, 1000 puta jače od polja obične neutronske zvezde i desetine biliona puta jače od bilo čega što možemo stvoriti. Ova nezamisliva sila nije samo nusprodukt, ona je suština postojanja magnetara, rođena u haotičnim trenucima nakon eksplozije supernove. Dok se jezgro masivne zvezde urušava, kombinacija ekstremne brzine rotacije i konvektivnih struja u superfluidnoj unutrašnjosti stvara takozvani dinamo efekat na kosmičkoj skali, koji pojačava magnetno polje do ovih apsurdnih nivoa. Uticaj takvog polja proteže se na astronomske udaljenosti. Kad bi se magnetar nalazio na Mesecu, na udaljenosti od skoro 400 km, posljedice po našu civilizaciju bile bi katastrofalne. Ne bi bilo potrebe za eksplozijom ili direktnim udarom. Samo njegovo prisustvo bilo bi dovoljno. Prvo bi stradali najosjetljiviji podaci. Svaka kreditna kartica, svaki hard disk, svaka magnetna traka na planeti bila bi trenutno i nepovratno izbrisana. Informaciono doba bi se završilo u tišini. Ali to bi bio samo početak. Njegovo polje bi indukovalo razorne struje u našim električnim mrežama, izazivajući globalni kolaps energetskog sistema. Svi elektronski uređaji na Zemlji, od satelita u orbiti do pacemakera u ljudskim srcima, prestali bi da funkcionišu. Naša tehnološka civilizacija bila bi vraćena u predindustrijsko doba u jednom jedinom trenutku. A šta bi se desilo da mu se približimo? Kad bi se nalazio na udaljenosti od samo 1000 km od tebe, uništio bi te, bez dodira. Na toj udaljenosti, sila magnetnog polja je toliko ekstremna da nadvladava sile koje drže materiju na okupu. Ljudsko telo, sačinjeno pretežno od vode, postalo bi bojno polje. Diamagnetna svojstva vode, koja su na Zemlji zanemarljiva, postala bi dominantna sila. Magnetno polje bi bukvalno iskrivilo i pokidalo molekule vode u tvojim ćelijama. Ne bi bilo bola, ne bi bilo svesti o onome što se dešava. Smrt bi bila trenutna i apsolutna, na najfundamentalnijem molekularnom nivou. Ne bi te spalio, ne bi te zdrobio gravitacijom, jednostavno bi te rastavio. Njegovo magnetno polje je toliko ekstremno da menja samu strukturu atoma. U normalnim uslovima, elektronski oblaci koji okružuju atomsko jezgro su sferični. Ali u blizini magnetara, oni se izdužuju u tanke igličaste oblike, prateći linije magnetnog polja. Hemija kakvu poznajemo prestaje da postoji. Atomi se više ne mogu vezivati na uobičajen način, stvarajući molekule. Sama vakuumska praznina oko magnetara se menja, postajući birefringentna, polarizujući svetlost koja prolazi kroz nju. Ovo je okruženje u kojem su zakoni fizike dovedeni do svojih krajnjih granica, gde materija i energija plešu po pravilima koje je napisala jedna jedina, dominantna sila, magnetno polje. Povremeno, magnetar eruptira. Ove emisije zračenja nazivaju se giant flares. Za samo desetinku sekunde, magnetar može da oslobodi više energije nego Sunce za stotine hiljada godina. Jedan takav događaj 2004. godine pogodio je Zemlju, iako je magnetar bio udaljen 50.000 svetlosnih godina. Sateliti su to jedva preživeli. Da se magnetar ikada približi našem solarnom sistemu, život na Zemlji više ne bi postojao. Izbrisao bi magnetno polje planete, atmosferu i sve što znamo. Srećom,
Onih u našoj galaksiji vjerojatno postoji oko 30 magnetara, ali dovoljno je samo jedan da promeni sve. Magnetar je primjer koliko svemir može biti ekstreman. To je podsjetnik da i posle svih otkrića, svemir krije sile koje jedva razumemo. A možda, negdje daleko, postoje objekti još moćniji od ovoga.